Betila. Dilandi mbedega pananente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwaja. Viokale. Dimba de tomenang de fanana yenya. Yenya. Dilandi mbedega tomenente la fanana yenyanga. Betila. 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 Dilandi mbedega pananente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Mavimpi mendiaka kankangu wa Kongo beta kutulanda omulokolo kyaki mono impange no mono imbunje no mono intekolo no Andre da Silva bantu unu kya kingizidia kampashuza moke na ova nchansanda muna matadidi muna ndingeto ya Kikongo ifulu kyaki nanga no mosuluza yoko sanga me Maria Masambo kalanga bukanchi ya lumbu kenavo konango lumi unalokuiza boshike baka efulu gyani mnandandi lagaka unu kya kimnamoko keto kya Kikongo nginayo mpangia mewishi dimpashika moke na ndaka mnandingi to Kikongo unu mtwadiambu nakuvo muna tuku dia umputu okwako ncheto ya mputu tuzingilanga idina votu bokelese ompangeto benga mavinga yandi moke na yandi baba yandi ukuiza kimpasika tusasila kilu zingu keto kwa kuga kumputu zingilanga muna omputu idina vo muna gantikantete mavimpi mako empangia me benga mavinga au yo vimpi Mavimpi mako embuta wabantu ngiraga mbote ngeta ndekile minu mbelong ngeto unaga mbote ngeta ngangalele idina kunalanda kaka kondi mampe tunayo muntu kala kuvo o salange saluga kimpasiti zamoke no baba mbote zako etata mpanzu utasale saluga kimpasiti zamoke no wancha sanda wi na oncho akongo bananzwa emnanza ya mvimba iyo nsanga mve masamba kizoko kenake na mukantina ngotoko tulande mullo kula jai idina vo ekyuvu kya mekantete munalandi kaka kwa yandi mpangia me benga mavinga kikwenda utusasile etifyoti ozinga kwa utuzingira ngwa kumbutu nanga wantu nkakabibanza kuvo kuna tatu kama monso tatu kataizo kwa kumbutu twaiza vavile zingu wantu nkabibanzira kwa zingi tutukalanga kwa zinga kikili kuma zinga ngana ngoko kwa kutumona ngoko tumpashiko muna matadi mama njimbo awi munangeye kimputu mpe tuzingira akito yetu kwa kumputu tukalama kupompe tunampe yempasi za mona mpe njimbo za kaola mpe kondilo mpe njimbo mpe za sumbata elle kwa kinoleza jamuna hati kando utusasile etifyoti ejambo lyojo apo idituka ngade wantu balance bantu la kumputu kwa njimbo sotoka ndi sotoka no kali mpashiko muna zobaka utusasile etifyoti za nani mpangia nyambo kwa ngemi ingeta ntodele mbuta muntu ngateka kumandeke muna kigabake mpomba ngateka kusonga kumwa mebenga mavinga ongujame ulivile la kivemba lukeni yesejame ulivile la kiwanga sabo mono kivemba ye matadiane imongo zulu kuna madimba mbanda kongo ye ya utukilo mono kuna Kinsasa Kinsasa ya kumputua kwa Alemania zingilanga musamo tauno musamo taljo umputu muzinzo yesi Kongo sabo mutezo jole ngina se jambu diodio mutezo ya Canada ko ontete ka ya Kongo ozo wani
bosi mutezo kya kimuntu yani mosi kanti ndiya mabila dio minateka sasila onta diamu diadi walumbuki yaki savo tuku ya umputu mulinzo tatisi kongo viteka za ndete so kwa kwanza hii bali mteka za kada hivi basi kwa uketi na nimepo kilo hapo bisikongo sabu watuka makula tatu nza kumpanzu nzinga batuka musejao neko nimi yo mama mungu kwa bango wana tatu nza kumpanzu nzinga ni aonso no bakulu mukabuwana tatu yo yape kwa mago bisikongo so haituzingilanga kuna kunene kuna sud ya Angola ya kuna Gabon sababu kuna nzaji ya Ogwe kuna mbu wa Kalunga ya kuna mai ndombe ezo ya onsono izo nga kesi Kongo sababu aya Kongo kesi Kongo benako boni tunadia kanye so mama tatu mungu ndestasila wingi iko na walendo kakukivani la konsoli ya mungu tulipanga ndakala yazi enzibo bunkapi tulipanga tiko sababu kadra ndimbo ebo sumba konsoli na ozolele yakakilakala kimakia dia nzo evokali konso kimabego ni kuna elendo kidogo kwa kisumile kimabyo savo mumputu ingeza au tunapovela ngase vu olubwedi ngituku au kutuo kwa kutuo sababu tunakete nituku yakanda musikongo mwesikongo iwantu bavuile mukanda nkazi mvovo watu ndonga kadiki kongo zeki kongo mpasi shoti mpekine enani wetu kundonga kakabeta kutulana nanga baze ngomba tu kukawedi songe etu kulisonge kubongiansi kilo voilà tu kilo c'est mon différence la cause de la pauvreté la cause OK ça veut etuku into la source la cause alors la cause wa etuku kia kitu unatezo kia kada ya Kongo munancha nkulu sababu na Kongo ndotela konso ntangu oluyalu kabaka mtoto wampa hivyo vatajampa mtoto wewe vatadio kwa toujours sababu yakaba kaka mu ndamu tatu langi la tuvila tutatu pesi Kongo so tunayo nsaka nzinga mtoto mieto kama meto makayo wa mundambu tatu masivo konso ndio no vule muduvila kingani ubuzi muna vatati audio kama kwa vila lwandi sikasongwa kuna mtoto ya vila lwandi savo mumpanzu katuka mu sikasongwa wenda kuna esi kitata kiaku kimudi kiaku kuna mpaka mtoto kuna mkala mtoto mieno akwenda kosiwa vewa mtoto watungile nzwaku evo wavani la ekiana kia muna mpila leo kwa onso na kwa endo mwana Kongo kakonda fulu kia vangile ngo evo kia tungile nzo evo una nzwaku una mtoto kia vangile mpatu izeko awe kadila mputu ye empinda ze nompe zinakwandi takwenda kondela sakukondo madi yako muna mpila yoyo esiko ke bakala mputuko so ngase boto tu natinyo omambu utezo kia kiamba so kia kala ngase assistance sociale so kuna isanko kazi kanda diaku na kuvale nzimbu za futi lenzo izagia so kule nifanza lako inatan kia kina savo twakala kutamuntu ata waikwa ngavo ni makaba mtoto yani wakabula mtoto hongeye usiku mpanzu yanzinga evo lansaku wendo kuna baka mtoto bangani sababu muntu kakono hakimako kanti tukatokotela muna kiwai kesi mbutu ekisi sababu efu keto kiantiki yokyo kya vila enzi kya vila
unuki akimwana Kongo tukiri sasa voilo Luanda sasa ntori na Kongo Luanda ntori na Kongo kanti kivina system mosiko eda kunkika yakuntula alaise na nozi mulwandi nguva ni fulu kya fonga evo salu kya sala katu kadi oluya lula Kongo senkatu donc kivina yolu ya lulu mosiko vantoto wao ukeba ngokanga Kongo unuki aki okunzingila ngomono vodi ambuli mbakiti kevina yolu ya lulu mosiko kya kala Angola evo lwa Congo RDC Congo Brazzaville lukunza ya kutuvo kwa kunkala ngomono yekunsosa basi wo kansadisa Congo la kutu modefioti organisation Congo la modefioti ina kanzi ko RDC watu kwa Congo Brazzaville pour kugabao so bomba sifioti wo mwana Congo wina wo konso kuwena bakala system aussi itoma kukebanga itoma kusansanga katukwati savo ovidi soto afisho ya Kongo itu kumpe jankete kya kimputu kieto kya umputu kieto ite si Kongo ye mwana Kongo kaka waja hapo ati bakumwaja hapo ni ingeta muna waja hapo nkazi kizeko wao unachoma kwa jaka wao wa igwelu wa ingeta okay kingala kimustukana kya una Kongo vo nsi yako ndo mboma kimpangala sababu ensi nsi yako ndo mboma kimpangala kimpangala mboma tuzuri nsi yako ndo mboma kimpangala disongele kuko mboma boke moneka ko byambo embangala ine mbangala ile kwa meke mana ke vai kama kwa wako vila kufioti savo ngina sasi lo mama matatu mama enti tuzeketi nginti emboma inyoka yoyo ya nene ikalanga vo imeniva zungo maki mandi kulendi fina mina maki moboko ikuza mubaka kakisika mina sika tatika wa kimpangala inzo ya lendi manisa ngase nzo tukana ya kumbanza Kongo yoyo ya kulumbini nzo ya mpira yoyo ya kondo nludi ya kondo manela savo konso mundu konso kilauki konso kimpumudu lenda kota kwa ni vanga maonso no kazolele kivena ya mundu tani na nzo mpira yoyo ikimpangala savo nzo ya lendi manisa nja kondo nludi ya kondo manela ya kondo maonso no savo ya kondo kono mundu tani na nzo yoyo kimpangala savo enti ya wantu mpe voke naye mboma ko so kimpangala kwani konso mundu wanza yayi wenda kuza kwandi kota mwanzi yoyo sakale na esinci yoyo kubavonda kubakanga vanga maonso nakazulele kivina yo muntu mosiko otana nzi yoyo muta muntu wa bantu zemo kilikizeo kiti nkadiamu mbotu zibingila fio tata benga undo lutulolo kadata Natande ai mavwanga internet andi kaina mbotego tata mana kwa kutata mjambo bwidi baba kwa nkanda uno wawa lenda kwa tanga munankanda mina wasuna munankanda tata baba kwa tata mana kwa nkanda savo enti yako ndwa emboma kimpangala ye ekanda ya Kongo savo nsiena nsiyo insi ya Kongo dantotela yetu kata kuondelwa oluyana nikutukebanga nikututwalisanga sabukanda Kongo jakituka kwa nikimpangala mwana Kongo kenda kwa njia hako yu ya lulu mosi yule nda kunkeba kunlunga evo kuntanina sabota konde mboma yoyo yekile dina tukuta nene tukuki kya nene kya mputu mukana ja Kongo yevalwe kada luyalu wa Kongo yule nda tali na esi Kongo tunambe ye wantu yentumya tangwa yakanda savo ezi intellectuel Canada Congo eki eyungwama ya Canada Congo yinambe mboma za ingi mboma za ngolo ile ndataina Canada Congo kanzi kanambe kunatezo byobyo tumona ngavo ezi intellectuel zesi Congo kibetanda ko esi Congo ko kadi ununge likuto kikongo kietu muvila kina
batu tu bena nanga voki kongo kyaki kyatata mano kalo moyo ngase mbuta muntu kobe wasoneke nonkanda wao edise kola diali jampumbwa Novo dicionário do português de Congo kimpaki aqui você aqui isso que é cari nem ngeto aí que bena benda aqui una mau mai sabo essa do que aqui ngati futi vanga manga kwesi Congo wonso do bavuido kanda wa ufunu balenda utuma kuna Luanda kuna edition ya Mayamba evo sosta yo monza ya mvimba utekwa ngakwandi mukanda wa tunayo maingi menavo aingi base moja hapo kancho kanda una matulenda muwe navo mama malunda ma tuenda vana kwa mbandu zikuiza mpaswe ndini ngeto elembi vila ova ava u português de Congo kanze ndinga za ingi zinomunza yayi zikufuteza yambe so bafote kalampe ye disekola dictionnaire ye disekola dia Kiyapani Kikongo, Kifaransa Kikongo, Kiingereza Kikongo, Kialemanya Kikongo, sababu endinga za onso za nzayai zivote kala en combinaison de Kikongo. Sababu kaki kisalu kya mfunu kibeni kivote vangi mpila tangwa na kanda Kongo. Mwana mpila ya yo savo endinga eto inakala asire ukina vila. Ngase salu kya kimbida kivangi kibuta mpanji. Evo tuizanga muna platform ya mpira yayi yemoke nendi ngeto salu kya mfunu wana salwanga musoko myaka kambe yaka ye ngindu za zimpe ngazi fote kota mubilongo kelo mubiskola geto baso wa neto ke balonke la makaka ko muna ndinga isimbutu mukifaransa mukilukenzo mukingerezo kanti maonso no mevua mfunu mauzi mula muntu masankila ngako mna Kikongo muna pila yo savo les intellectuels za kanda Kongo zinakituka mboma za fuana mutane nzieto mutane ulusansu lweto mutane kanda dieto savo yaye nanto ya kimputu ya umputu mukale ga Kongo iyo kala ngadiaka ye kinga na kimosikitanga vo aleke amana bwake nsuki tumu kwa muda sababu unuki atiwe kanda Kongo kotele mumpasi musaunda inga kama musaunda kimputu kati kimputu ebo mputu ke munzimu kwa kapo umputu ukiasikila anga mungini mwana Kongo wana kite mputu wa ngolo mungini kadi ezi za Kongo mamana bakota kwa mkisalu kiasa nilamu na ndinga za nkaka kanti mna Kikongo kibisala kimosipo savo voice Kongo bena vidisha Kikongo imaini mankaka beta kondwe mbongo zingira mwana zinzo zao kadi ezi intellectual ezi VIP za kanja Kongo kimekuba sana savo enkongo evo engirinde kwa yawina kyo itezo kantete ya tuko kya umputu muzinzo ezi Kongo savo mutezo kya kanda ya Kongo wa mutezo kya kimuntu yani kwa kibeni mutezo kya muntu yani kwa kibeni wetu tuna ambutu kadi kima kimose kya mfunu ikuto kondwanga ilusansu la bivanza ce sont les finances ilusansu la bivanza ça vaut l'éducation financière main tulongo kama muna kala tulongo kanga Wow. kalunga Wow. Inget. Lolo kilomba kuna kwanza beta kutulando baba. ingeta Inget. Lolo kilomba kuna kwanza beta kutulanda mundiamo mono kinanganzi kidina ivene kyuvo mono mbovele kuna kwanza kuvo emoke tumoke na onakadi luketu tukadilanga ki omputu tunauka kumputu kanti omputu tabobela kuna kwa Kongo onso munza ya mvimba jakala yana bana kuna bata yakala beno kwa kumputu donc ako anchibuto menilana mpe unotutabobela empangiame wetu Kongo takala kilo takala takoma kuba magati takala muna kulu na tajingilanga waunu kiaki omputu wakota muna nkango Kongo kanti mpe muna landa ndani laka ko tumenovoka kuwo
a Congo tunayo wantu angangu kikile tunayo wantu angangu kuva mnakingana kya kuvule kuvo amboma wao unuki yake unata zingila ito Congo awe tulensa vanga mpasi twavutuka kikilo bana twavidila kalimbo tukavanga ja kuvo tunampe yolusa antu luna lwa lunde mbongo auto banque conseil financier danga munakin kulukieto akayezeto abavanga abasalanga munampatu nanga baenda baka bayan studio baka elle kwa ina bakidi munampatu on appelle la récolte aba bakidi bele bake emaja mana mavidi munampatu benayo fulu munashudi munamanda lundi lwanga emaja ça fait déjà partie en fait d'une manière de savoir d'économiser mon alunda enjimbu parce on bazidiaka wazajaka awe yo feti diati sile zingu yakanda diako wao unuki yaki omputu zidipaka kule fulu muna nkangwa Kongo awe yo lensa nkangu kya malongo lensa vanu binkangu dindu muna zaya kwa kungeona wao na lensa vanu parce twavutuka bana tawavidi ingeta embuta wabantu savongasi kuna ntuka bovanga tezo yole tezo yole ina ikalanga yeto muna tuku kya mputu tezo kyantete itezo kya kanda sabo tukondelo luyalu lukutu twadisa asibuto limbikala yolu zingu lwambi oluyalu lolo lwa Kongo nkatu itezo kya kimuntu yalikuwa sabo ni niveau personnel itezo kya kimuntu ikonda kuandikwa lusansu lwa bibanza sabo manque de l'éducation financière zeko awe usadilwa nzimbu munaza awe usadilwa nzimbu ekimputu kikyansikilanga munantu vera impila zoleza za ngindu zikalanga yo muntu amvwama kebekidilanga mpila mosigo yo wantu bakondo nzimbu amputu bekalanga ngindu kidila dilanga mono kivwama ko mono mpasi mono ani muta mudina mono kilenda joko kadi ani sabo ngindu za covid ngindu mputu kanso muntu kivwama ekuvuvanga ko vo ejambu dia kilenda joko oyandi engivu kuyuvanga nkivanga sabo nange jambu dia sabo vovo levo jambu kilenda joko so umene kwa nyafune ngindu zako ukindula mbazo walwaka bana tezo kane mbutu yafuana bona ngivu kanzi wamala kuyivula vo ngivanga mpasivo yavane solution na jambo diadi sabu uvangili activation ya raisonnement yabo raisonnement yange mpasivo wenda kutwala ni sosa ngivu yafuana mbutu yafuana ngivu ini sosa ndita ina pakati kwa obidi donvo hapa bosi oro ngambe dia kima kivana nga kimputu umputu kwa muntu iwonga ukifanya kuvo ine riske rien wa okonda kwa kupesa muvange diambo dina vukarambe vo danger dina ne masivo walwaka batezo kazanga ma umbaki banzimu sabo sika masuka kwenda kana kisabu kana pevo kiosi ya hii kina kati sika masuka ikwenda sosa kisabu kwenda sala kikesa onkwa molo kiva masabu kyoto onkwa onga wakiozi mpaka nzibuka di molo kinayani kanzo kwa kikesa sawo ikadilo kyangwama sikasikama kalambe vokiozi kyangolo kina sikenda sosa salu isika bakendi bosi onda kwa lulendo imuntu kalanga vokena lulendo ko sawo moko ngediananga ngaso na uvuwa ngavo okiyala moko kefuwa nganzalapo Salga wanda lombika ingenda umuntu kono lulendo kima bani mpasiko za kwenda tambikira tamba ngokoko yelombo wantu kanso muntu kule lulendo kevanga dioko sika kivane ngolo sose salu nasuka kibaki la yani enzimbu zani umuntu mpila yo una chance ya yingi baka nzimbu za yingi yevuama
kadi sababu nasi unamuvelevo venaye impuva mosi atanga munankanda mosi wasoneka mbuta muntu nemwana seni yani kuvo ngindu ingudi yutanga ngemba yevita kimvwapa yumbutu mavimbi yakimbevo kimvwanza yakinkole sabo mukatuka muna umbutu ekima kyande tufuba itu sikongo ingindu zetu fute katile ngindu za yevuate ngindu za mbote ngindu za kikesa ngindu za positive mbaso tuenda kuwala kinanja katungu kya umbutu mwesikongo wa valweka la diabu diodio venaye eima yingi tufute za swati sanga mbakilu tubakanga salu yetu tunaye mbakilu za mpila zole tunaye mbakilu za kisalu etukalanga pe mbakilu za nzinga moko mbakilu za kisalu ifutu tufutwanga muna kisalu tukwenda sabo waba kisalu kwa muna kopa ni mosi ye konso siko kwenda kisalu tunatuka ngondo mfuto baka imbakilu wako ya kisalu kanti bekala ngande mbakilu ya nzinga moko sabo waziko kwa moko kanti konso tuka ngonde nzimbu zinakota kwandi maluko belwa nzimbu za nzinga moko izo kibeni kama kwa mubundi savo a partir ya nzimu zo bakilanga mukisalu kyako mumbakilo wako ya kisalu omundu futeza yanga olunde ndamu sakovo za uso no baka manava jaka evo kuna ntuka ngonde kwa ya kimako savo mumi nkama iposa ngadi kinavo zo lundanga konsongonde imuna lunde nzimbu zozo unavanga ekono unavanga esina roba kidesina dio kudia dioko ekonodio ekono kedidi wangako roba kididio vanga kima kimosi lenda kusumbanzo appartement autour des locataires lenda vanga eloja mosi omunkita mosi wa hotel kima ligablo evo konso kimaraka kinavo vomeno dio vanga kuva ngoja ya planka kako wotu ngidenzo ezi locataire autour des locataires be kalanga mwamuna wenda kimo vanga ko ongeona kwendesa luki yako kazi kuna tuka ngonde sempila zole ambakilu na zao mbakilu akisaluki yako ye mbakilu anzinga moko ituka nga muna investition ina wavanga muna nzo wati terre evo muna loja ina wavanga evo muna konto commerce vanga muna mpila yo savo bo muna saluki yako kino salanga funda di mosidia zi dollar bakanga evo muna kisaluki yako kya muna nzo zako za locataire funda di mosidia ko bakanga so muna konsongo mafunda mole una mao okala mafunda mole savo ekujia ndwa ku imende ni oluzingu sila toma wau fotsa kakatu vanga ikalanga vo nzimbo zote bakanga muna mbakilu ya kitalu itusanilanga diaka muna sumba ele kwa ya leaks ele ya leaks makabu leaks ima yampila mpira mu leaks fuki okyo fuki ambi kadi mbakilu mosa una yao ye mbakilu yoyo yita osanilanga musumbele kwa ya leaks savo kuna tukangona kusala kima kya sikilako ijodi kalanga vo muna kono diako ino vanga konso ngonda ava investition ya kuna kima kimosi ngase nzo asile locataire evo kala eloge evo restaurant evo konso kimaraka en luta mia kumia investition yo vanga nga yo fute stadi lawa muna sumangale kwa ya leaks muna pia yo savo ekako yanzo keikuluka ko kadi nzimbo so fangilanga wao usumbilanga wele kwa ya leaks se mbakilu kwa nzinga moko savo zikota kaka unapaka pertiko savo imamu momo metoma inatangeke
umbutu mujinzo se sikongo inget wow ntondele kilu impangia ntondele kyambote kyaku ensangame Maria Masamba tuyangalile kilu mpashibita kutulanda amamo ko ketuga tamoke na yumpangiame mavinga mavimbi makumpeta tata Gonçalves kyambote kyaku yangalile kilu kwa hii wa munalanda landilaliaka empangiame omuno kyuvuja kangina kya wakili nzori kujula mjamu mtato makutu sasila kikilona vena vitu kilanga umputu mavimbi maku etata sala mao tutondele munakuza kutu landa jako muloko la kwa moko kitamoke na kya mfuno kyambote kyako etata Alvaro kyambote ekivu kya mekia kyake oyeka ko ngatu za atusido atasa yakana kuvo mnakinkita kikilo tuanto kikilo ankuma mnakinkita kuna RDC kutu onkongwa onso kuna RDC kadage ne kuvo muzo ndyambo nyanki mnakinkita kikilo tuanto ambote kikilo tuina mnakinkita kanchi yandi umputu unaweza kala kwani muna nkangwa nkakambe kwetwa konga ko kanchi ediambo mona kwa yetwa kongo kizeko kuvo numustomeno voka kuvo tuna yembo mazeto owanto angangu akongo tuna yakili mnangatika kikilo ankangu akongo ndonga bena bamara bamonga na pensa za enza za mvimbo wao kanti kuto meneta la munamu zingila anga kongo munamabata wele kuna ngola wele kuna kuijo wele kuna tamba kuna ntoso wele kuna kibokolo wele kuna mbanza kongo wele kuna kabinda wele kuna manyanga wele kuna bandundu wele kuna mbanza ngungu wele kuna songololo wele kuna mabata maonto akombeza mbebe kwandilanga omona ka kuvo ekimputu kya kinuka kakanchi tunayo wantu kikilo vuta dizikilo nango onkongo wantete wakala wajule banki nanga kuna ngola watu kuna Kongo Leopoldville mkongo kumba ni ngita yo vila kane kanchi na ngeta menkongo ya dokolo menkongo ingeta nkongo wao Augustin Dokolo ingeta wao tunakilo wantu bena njimwa ekuma onkongo katunesa vangila kuboko tuenda kuna mtu wala zavanga kikilo enkumbu kikilo na yampo na kondwa kwa kwanzo lavo keto mnavanga kubo osadi son kwa kumpazo wele kuna mtu wala keto kyadiambu divanga ngewo wow sababu en general edi ko varabo kondo kwa mpeve ya kinsi ya kisiame kya Kongo sababu kondo kwa mpeve ya kisintiame kya Kongo kisintiame c'est le nationalisme omwe awe ayuda evuamilanga nuke yaki abina pandanzi ye en communauté la mokintwaki organisation structure sociale kwa kumbutumpe akilibane evozi pakistanais indien kamala kuiza kaka sikakikwa muna kintu alikiandi sibansungika pamvana départ mbazimbazi kituli kwanjaka se mundu kwaeke sikongo ekizo waki yokyo kya masaka kya kizoka na webe vantu muna kikongo kanti muna kifala sasa vo lâcheté la lâcheté unasa kwa menkongo wongangi na wa watadilo opanka kavomono tribaliste questi makanda mankaka evangela ngadio kondo kadiam sababu la lâcheté yoyo ivanga vo mbasina mbako musadi sana unuki aki ongevo nsuko le zengisa venaye maloja mole kuna kuzengilwa nsuki kwa mundu una kimpeve yakisintiame kyako ofele kuona kite kwa mwana nkongo kanzenge nsuki so gofe na yonkongo zenga nsuki yo musi ntando zenga nsuki onkongo wampe ya tebuka kwa mpanya ni nkongo kwenda ina sense nsuki mpako kan kokesi lembo kan tuna kietu bosomo no mwana nkongo wile kwa ngala wile kwa luba wile kwa kane kan kaka e muna mpila yonkwa nkongo kina paka nzimbuko ezi afroshop zikalanga zaidi esi kongo bafude si ezi afroshop kasa Kipala pasi kalunga Kipala isagiri Impala voilà savo ngase nkala bekalanga enkala
Wamana tulenkala muna Nyandu. Nalong. Kumuluku wenda kwa. Alese zola. Muna kwa bekala kadesa lukiao. Bakon kwa ndula kuna nima. Anta. Kanso wamana bakensumi. Wamana kwa tula muna longa ya onso lo vaiki. Belevava. Kiamvu kya vaika bosi bekwenda kwao. So emheve yoyo yakizowa kyakota mu Mexico iyo ifute katulwa. Esiko ngote longa ekinkulu kyao sansu lwao mpasiwo bakizola diaka. Unuki kimwana mkongo ikukizolanga ko. Kadi bansuka mayingi mambi Mexico. Zabo itu kumbe diaka David Lendiga. Maunsu no momo yokonda kwa sadaka ndingeto kad endinga yetoma yonse ko wa kanzo unuki yaki tabala kutela muna nzila kingala sabo pas special kwa mono kingala mbo kwa yongeye mbo ba kyo yo anda onse no sabo ngebon ko ina umuntu wakota kasi umuntu onse no kanzi votu za ne kikomo tubovanga ebo kikomo tusadanga bana beno makanda mankaka sabo lien infitnani si akala ya mono yongeye kadi kimati musitu nakiao kia special ikisinti kieto ikikomo kieto ye olemi kyo sadila yena pidaka jambu ya mbi itavanga vo mpasi mukande jako nge wa muna landi laga mudiambo muna ngati kandinga muna maonso muna mandinga muna maonso muna yomonda muna ekinkulu kieto mama taridimpe umputumpe malesa tuka mpeka ka popule malesa tuka muna ngati ka antwa muntu na tukindulila wa uzevu na navo baba kitulimoke nanga mambo kikilima maluya luke manzambi bokanchi nanga muna luku ikilwa muntu muna mutu kilanga mpe maonso mudiambo anka izeto bakalanga yoluku ikilwa zevo ounuki akekimputumpe kya yetu akongo mudiambo mambo nkanda wa nzambi wizidi yani nkanda wa nzambi oke woko jidi kota banankati kilumhasima mikavane mambo makiumputu kwa yetu akongo kadi unuki akongo anka kakumpu sanga kinkuluki yetu kazoli kugwako mambo kazoli kana mankanda nzambi kanso nkanda nzambi ketino satula kuna nima ko nkanda nzambi tule so landa kwetu kantimpe tunai kinkuluki yetu ankulu zetu na bazingi langa munakolo batu mazingi lange muso tumeno buba kubo ezingu bazingi langa nkai zetu vo muntu kuna yesaluko wele bana fulo ne sabatilele kwa ngaba assistance sociale donc tumene tala kubo ezingu nkai zetu bazingi langa ngampila ko moso unga kitu zingi langa ye system tu zingi langa kwa kumputu ke wawo una kasi nubele inge buba kwa kasi nubele onsamu taridi onsamu wanzambi ketu volanga okova kasi nanga kifuani kiambote kina munabo bila kyovo malata no kambe muna biblia matema kutufila nima kwa ngolo kadi aya patu natine onkanda wo kibatu natina oko muzo la kibe ni voto akota muna mazulu mabise kanzi fukika lekesa utulu kadi ngase kuna kwavova mutamundu Kenyatta yani kuvo vingile ndi bono kumani sadi utava musta bokel ingeta kadi ambo allo ngeza kwana ni tumogera ngayani Kiambote keno. Kiambote papa Gonçalves we kaka. Mono yambote ngina, yero dai ko wetu ine wao. Munazinzo seno, kalombote kuine. Inge tatuna mavimpi kile mnalenda gani mfu mtuna kiambote. Tuna kiambote. Iwa. Ulanda ngina epova zeno za woso no, sungula gutu boyandi pangame manu Andre da Silva. Toma landa ngina kasi wao kadi wao bena ye idiambu ikumvanga nge time pasi undo wao kuvata ya utukila unavata ya utukile wao elwaga vana mmoja uishe wao Kongo wao ya hii kalanga wao nzole ya zaya ngachakuma tunaye
chali wa utukile kunamba au utukile kumaketa kuna beu kuna kisaka ndika atuwale kwa soso tuizile kwa kulembo wandu ala au tulaka wana zonga kwa wish na vova ita vova tanguzaga i Kongo kiamana swaswana wewa ngakia kuma kali unafulu mbuta zatu nune vovo tanguzaga ka wenda kutu singi kila una yawe akuluzeto ngakia diambu diabu wavo pasipoto kala i Kongo ya inji ya ikiuvu kiape ngwile kiuvu kya kansinanga basimpana kwa ni mpanga mavinga pasikatuma ko kusasila mudiambu munandinga wozi kalangwa ndinga za inga kali kwa yani nzenze tu yani nzenze tu wa ulizo eleko katambula katuvane ingindu ope katukamba angusaka fodi yambu kana diambu kana kutukamba dimpu dia ya kiuvu kali wa ikalanga kya tangazoso so le ya zayape Entonces la muta muntu muna kivu kanswa most futeza yabo kigana ni ikongo wa yiko ikongo imosikwa ni akila impovelo kwa ni isobanga impovelo kwa ni isobanga savongase munabova maaza muna kikongo lambda mavata bosokwe na munavata yankaka be maaza ko ya kubo mamba Nadia kavata bevanga maaza ko ya kuvo langu evo masa sabo eji sinonimu kwa kaka za kima kimosi ekisongele kovo ikongo ya ingi indinga musi kwa kaka kansi tunaye mpila za ingi za vovela kima kimosi sabo ikimvu wa matandinga wao muna mazumeto lambi la mavata c'est normal vo omazu maswaswa wasen Jesi mbanda ko mbilankaka embova jasi damba mbilankaka embova jesi luozi mbilankaka embova za lubomo mbilankaka embova za nzinzi mbilankaka una soyo mbilankaka kesakovo ndinankaka kani ngase muna kingelezo mpe ekingelezo kia ekingelezo ya vingrande de monde nane o papa Alvaro mama kasone kinoko mbutanzinga kiumba panzu yenge kieno tunato malanda onsamu mieto omundinga ya sisakulu tunayikiese kya suva tunayikiese kya suva kuma ndinga mpe luzi muna maluzi maonso mulusansu kikilu ingeda tutonde le papa Gaba utemat. Tutonde. Nyamutu vila kene muvana ekyambote kwa nengo masamba kanusonekele kala kanzi vila kene muvana sabo kyambote kwa nengo masamba emadia. Sabo ani bovele endinga ya imosi kwani. Indinga ikongo. Imasu kwani kaka banga landi na mavata. Ye edyambu dio ndaka mu kikongo ko. Mutu bagini ngelezo Empovelo ya si UK. Ina ya uimo siko empovelo isalilwa kuna Amerika. Yevo ele mpita kuna Australia empovelo soba isobanga. Wewe kuna Afrika du Sud kwa mimi ele kuandika ka empovelo soba isobanga. Ya wakala ndumu kimosivo empovelo ndinga soba isobanga landila inkoko. So voze ngelo nkoko empovelo soba isobanga fioti. Kadi anapena vo bemo ananga ntamuza onso no yentangu empovelo fwana kwandi fwana nanga kanzi vonkoko unavo yenavo mpasi fioti musau kanga tangu za onso no sabo ensobolo soba fioti sobanga kadi munasau konkoko wenda kuna sibuda kaka mpasi fioti bosomona entatu ki kota nga fioti mwa distance ikota nga fioti bakati kwa esi Kongo a Saudi adi yei a Saudi kaka so yoba empovelo ezudisobelanga kanzi mukedika kevena kimanyanga ko kevena kintanduko kevena kilariko kevena kizomboko kevena kisikongo ko sabu kisansala au fait kisansala kisalilwanga ko kisansala katuka mu San Salvador ngumbu yoyo ya bilele mbanza yo imbanza Kongo sabu empovelo si mbanza Kongo
ikisikongo kwandika ka kekinako kadi empovelo za onso no jesikongo ikikongo kwandika ka bo ile kuna falansa empovelo ya Paris ki ya wimo sio ya Normandie ye Marseille mbila ya Marseille eko kuna Toulouse bo ile kuna Portugal mbila mosi empovelo ya Porto ya Lisboa mbila mosi ko sasa wakikongo kwa kimosi kwandika ka imazu kwandika ka mesoba na landi na mapata ye ko bidiaka ifute katuka muntu nesikongo bo kikongo ya ikongo ya ikala ngai tonkatu ikongo kimosi kwandika Kizeko vo mbene mvutu mujambo diodio. Mbuta kilu yatoma kilu yatoma lunga kilu na yambote tumene baksa kilango mpanya me Gonzalo tumene baksa ka mujambo kiyo kwa yubulanga la kwa nsanga me malsamba ka kumbutula ka nziki yatoma kala ko ka tuma baksa kilu ka zeki yatoma kunke sa konanga dina ka butu ki dia ka kanji diambo tuka vuvanga ntete ka vane kiu enani of kiu kwa kampanya me kidogo tunasa landa kwa muna tukavuvanga kizeko kitu bila kene kivila kene moko tukavuvanga savo mambo mole nchwasa nese mbakilu akisalu imbakilu nzinga moko mama mole mafote kala mwana nkongo bo muntu mbilazo mbakilu kwenda kala zao mbakilu akisalu kuna kifalansa revenu actif ye mbakilu nzinga moko revenu passif revenu actif evo mbakilu akisalu imbongo bakala masalu kia kona salama kanti mbakilu nzinga moko revenu passif imbongo bakala muna investion wapanga muna konodia panga so mbakilu yoyo ya nzinga moko kwenda kaitemtaka kupanga ngako watu wengi wapi ya sikatea enzimbo konsuntu kangonda sikuza makwani saboye na nzila mosi ya mbote yakatukela mwana omputu bosi mambo mole kaka tufote tomaza ya sosa misanga yindi matusumbanga muna yima yonso tukalanga yao bena ye yima ikutu utila nzimbo yevina pe yima ikutu volanga nzimbo so ikutu ziona nzimbo ulukaki vonsumbi di kinatakana kia ndalu ya ngolo so vonsumbi di kinatakana portable kia 1000 euro so mfunilu kadi 1000 euro yoyo yele kati kinatakana kia ki sabi kimosikwa ni kisala yekio kia di sumba mu 5 euro mu 120 euro 200 euro sabo ndibu zozo mfuilu kadi efunda dimosi dia mvimba jambo ya 0 yele u telefone kwa ngai jambo lazima zivo iso bile kwandi uzapo mfuilu kanti muna $50 kwa ngai mbamba evo $100 ya mbamba yabana sumbe ngombo mosi evo ngulu mosi nandila mvu mosi sekamba dia mvimba jango evo yangombo ina zawo ivonge tuliteke kumutenga ukuzozo eve ngulu zozo savon ndenda kutusumbe nzo mwene enso aswani wakati kwa muntu sumbidi ekinatakana kyafunda dimosi ya euro yo muntu sumbidi ngulu kwa ni musa euro savo osumbe kinatakana kyaki muntaru yoyo ekinatakana mvoda nzimbu nzioda nzimbu savo c'était passif ye enkombo evekulu nsumbidi inavo muna mvu mosi ila ku umva ekamba yazingulu savo empaka mvimba savo c'était inactif wow muna sasila onguti mbongo ikima kinatange nzimbu na lukobelwako inactif ikima kikuvana nzimbu ikima kikunatina nzimbu kanti onvodi mbongo evo ompaki mbongo ikima kikatulange nzimbu nalukobelo wako sawa yuna wabana kukitungila enzo wako unuki yake enzo zingi enzo yoyo kina kuna nzimbu ko enzo yoyo kutu nzimbu ikala kuzionanga kote futa ya assurance kote futa nzimpaku kote futa na maindo mayinga kama mkati wa enzo wako sawa inyoka la vidi sana kanti o malapeka kuitungisila enzo yatule zilocataire
enzo yoko sonda nzimbu na kuna tinaka sia panange nzimbu sabo enzo ya ngeki beni ya zimbila etem pasif ebo nzioni mbongo ebo sabo mpaki mbongo kanti enzo azilocataire impani mbongo inactif la parte butunene nani vingla ingeta o total bar mam ka vele ko ambuta yawo ova mukanga mbanza Kongo ezudina soba vowele munanzila akuimba izudi yawo dia swaswa na yenzila anoki yotomboko yebembe yawo nso ingete yo okutuka baba no umuntu wo utasobe nani wabuzu suma disoba ngaja ya wantu tutondele baba iuna kwa ngoba kwa kana kuti vo esi Luanda esi Mfwa esi Kinshasa savo au mbu ateke esi Bandu akongo kwani kanti ezudi yawo dia soba kadi atoma tuka kwa mbanza Kongo yeuna wamana kwenda kuti kuna sud kuna ndambu za Lobiko Bengela esi Kongo kwani kanti ezudi mana soba kadi kwa ndabena savo de plus mutu wena kwa ndai mbanza Kongo ezudi atoma soba kwa ngolo yuna kwa mekadilanga ile tamunata tamala munanginu kebizao bila musiye kali nsasoni ya ngolo ila kwa mundu wakisumbile kalu ya ndalu beni ngasi Tesla ile zingi ke diati langa ikwende kisalu omuntu mpila yoyo umfuiluka vanga langa boka labo mundu nakala nzimu za hii la sava kanti boke nakibine nzimbu ko kanti kuna nganti kilu na lubanti ku ukisumbili kale kalu ya ndalu umfuiluka die Tesla yoyo ina kumkutila nzimbu ko nzimbu kala kunzionanga mu essence imaini mankaka kanti wamana kukisumbile kalu ya vanga enchumika taxi karudi ojo nzimbu dikala kupoteselanga so onkwangangu ngoba kide nzimbu ngakono dyangi banafulu kya sumbi karudi ya mtalu mbote kakisumbi la ndete karudi na vanga taxi muna nzimbu zuke baka muna luta o ke baka muna taxi wao olina kukisumbi la karudi ya ya mundamu yoyo taxi ya ina tatamana sala yekamita nepida nsisi dina kwa sabo ubaki don luda kati omanaki atikila muna karudi yako ya nsisi mbasi kati baki de kima kinatuma kusione nzimu kwa hiyo ye ukanda musingi na kubaba wasoneka kutamosi nkumbuandi Ricardo Kanyama ngumakanda wao nkombo ngudiame la chef de ma mère kanda wao mutaya imo angita bakira wao imo kasoneka mwamu awoyo mundu kanga pakile kimkwanga vanza mwanza de bivanza c'est la liberté financière munakanda usavo video ngendao bakamuna Amazon wala subidon kanda wa nato magongo kama hii muna samu wangangu ndangu za bivanza awoyo mundu kanda selang nzimu za la chèvre de ma mère muna kiko nkombo mama voilà kanda au belia kanda sekulwa muna kiko kadi au ke esikongo mes eko banga ekifalansa kacho kanda wa kupe muna nambe muna lukezo sababu muna Luanda eko kuna Portugal wenda bakamanto muna kilukezo kana tuna kiko ngombe nga fote sekulwa cabrito da minha mãe inge ntonde leki kilo mpanja me mko kilo kya kafu kina do ngono kutanchi wa kizole wa mani samjambu ngina yuvu yakakankele yao kanse ola yele kanse nanga bosi singa karanja kendo mja tusinga moke no baba na kesa kala ko yomono ko mpanja me masamba singa moke na baba kanse mko kilo kya mbote kilo muna sika message yake ngindu meitwa konga dito ngi akongo tushido wa kilo wantu kilo ngangu tunenga ngo sasa dilenjimu ancho unuki aki nanga to vidi de fioti yanchi diga ko kalaga ezingu kinakia kya timoti ati ya mundia mamuntu ponti mavuti ati ona kya kunesa vanga mamanga kunesa vanga mamanga kampo luchidi vanandila paswena kuna ntwala hatu
idi nabo ntondele kikile mpangia me mavinga makwizo vampashika mokena oba nsansanda munandinge twa Kikongo ndonga bekutulanda nganka beta kutulanda umulokola kyaki tondele kwa ingi kuna kapapa Gonçalves kapapa Alvaro oyudi embutu tondele matondo ya kwa ingi kwa papa Mpanzu tondele maingi kwa Panya Maria Masamba go nchi ya Kondolo mavimbi mawapa salama vonchi ya Kondolo emboma kai tomanga ko tu mwenevu tunanga batikiru pinati nkutu yevo kwao ndinga zaba nzenza peti sadila mbandu yai ya Kikongo kya vutuka ponti la Kongo kwe idina bo on kya kitu fete banga kilo engolo mpasi tawatu muna endinge to oyeto Kongo bana ta vidi la mpasi tuenda ya kunantwala endinge to ketuneso ayo sisa kuna nima idina von tondele kitulu kwa na onse tulende mbobo kwange mina mpangia me benga mavinga mpasi wavana embo de kwa onto batulende unaone kanda diaku yonto kampeno bazai mavimbi mako mayala makongo mavimbi mako mbona kwako pai Matonde mutamundu sababu mavimbi kwa mpanza meza onso no disi Kongo kuna ngindu zaziza bakidi muta mpanzu za mwangi sendinge to nuiza kwa ingi na tulomoko maswe ndinge to enda kutwala ye munanjira yo kaka ya savu kisendinge to ya manse ni kwenda kutwala sababu esa dukia ngolo kinya kapanga na konso kya nsoko kalama kutu ya kalabo nsoko wa technique ya literature ya minkunga ngasi rap hip hop R&B maonso no dinada motivo to kutukile ndinge to vangila nga maonso ndinge to kadi tufute kala yule Vada kinga na kimotivo wangavo nkosi ngo lulendo buda so wakati kwa nkosi eko kituma za yao ketinjabu kisunde ngolo kanti munavu vavo o sunde ngolo tutetula ekoreo myankakasavo olulendo njabu kikala lulendo ebuluki okyo yantufetakila wa ngase mbuda weto sikongo wa fudituma za yavo itani kalanga wakati kwa makanda mawandu ikonzo kanda jundekana wantete yenda kuntwala ye oyeto siko ituka unkesha ko utafika kombe munkesha inkandi wakete ukalanga vo mana utula kuna bombe kuna tikwa sembasi shoti muna baka vila kadoke mapingi kanto mwana nko ukanda Kongo ke munkesha ko kandi kibeni wavonga kiteni vila babombe ko sababu tukema vya kisintiame kya Kongo yendu mune ndingeto ikandi tukunetwala una maonso kuma tuvanganga una sabia moko evo sabia ngini sababu kyambote keno sala kyambo ye mavimbi ye kyambote be kimatondo kwa buta bantu kange buta wa bantu ikwa nengwa masamba tutondele kwa ena onso tulende muloko la kya kwa ena onso kina galumingi bushya tukala avansan sanda pasita mokena mundinge to Kikongo lutuma sala kambote nzambi kala sabu munadia ka ampasi endinge to Kikongo yenda da kunantwala tutondele yo lutuma sala kambote Ketu yangani kawa uko iwao bongole meso mwene isibudi matu uwidi ikonzo dienu Keno luvo vangavo Kongo diafwa Keno luvo vangavo Kongo diafwa Bizakala